10. 5, 4, 3, 2, 1, štart. Ľava 5, 4, guma, 100. Ja, nemáme toto. Polos. Prava 4 plus. Nemáme polos. Hej. Ľava 6, guma, otvorí 4, 80. Ľava 4, 100, či 200, pravá 6 plus 8. To nič, však to normálne prejdíme a vybavené. Nie? Tak keď bude treba... Počkaj, zalokujem ho. Tak. Ľava 3, 1. 3 sa horizont 1, za tým 100, prava 5, 5. A za tou 5, 5, za tou pravou bude 100 a odbočka, to tá ľava 7. Tu tak s ním háže. No a nie? Márnosť. 5 do ľavej 3, 3. Nemusíš, Vladimír. Nie? Nie. Len toto také na zabrzdenie. Prava 4. 100, prava 5. Prava 3, po 20, prava 5. Ľava 4, 4, 5. A zavre 8, 9 plus tam. Prava 6, 4, 3, 3. A to je v prdeli potom. A za horizontom prava 5. Nediktuj mi, Vladimírku. Tak, aby si toto. Alebo diktuj. Ľava 8. Otvoríš 6. A pozeráš do spätného, alebo nepozeráš? Ja nevidím do spätného. Ale ja vidím. No, tak potom dobre. 4. To je prava 2. A 200, ľava 3 plus. A za ňou bude retarder. Ľava 2. Sypana, že to je nebezpečné. No a jak? Prava 1. 100, prava 3. 80, ľava 3, 3 plus. 150, horizont 1. A za ním 100, prava 4 plus guma. 30, prava 3. 100, ľava 3, 3 plus guma. 100, horizont 1. A za horizontom 100 je retardér. Prava 30, horizont 80, prava 2. Toto tu vidíš. Prava 6, 6, brzdíme tu. Tu? Tu brzdíme. Tu. Ja. To už dávno predtým. A tu ľava 9, pane. A ľava 2, 3, 3 plus. No tá toto... 30 ľava, prava 3, tam je hore. A teraz toto skočíme tam do toho rozbitého. Prava 1, 80, ľava 3. 80, prava 3, 3. A 200. Ľava 2, brzda prava 5, brzdíme, halo. Do ľavej 3, 3. Horizont 1, 150, prava 1. Ľava 1. Prava 200, ľava 3. Jama, veľká jama. No. Prava 1. Ľava 2. 80, ľava 3.
A 150, pravá jedna cez horizont tam je cieľ. No ale nás nedobehol aspoň. Tak tak? nemôže nás dobehnúť, čo si.